Kereta Thomas. Thomas and Friends. Teman-teman, sebelum kita bermain Thomas, kita rakit dulu. Kita sambung ya antara kereta sama gerbongnya. Kita sambungin dulu tuh. Kita udah jadi nih disambung ya, kereta Thomasnya sama gerbongnya. Gerbongnya berisi dinosaurus teman-teman. Lihat teman-teman, ada yang warna merah, warna biru, sama hijau teman. Nih kalau dari depan teman-teman, cakep kan teman-teman? Ya, cakep banget lah, lucu. Kepala Thomasnya lucu teman-teman. Kepala Thomasnya teman-teman. Ya kita lihat nih Thomas and Friends-nya nih. Tuh, balik nih teman-teman. Kandangnya ya, kita bikin kandang dulu biar lari teman-teman. Ya, habis gitu kita sambung-sambung lagi.